الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mga palanggungan si kami kami Islam, yari na isap kita ni umya waktu amin parusukuan sa guru na mulia waktu ini insyaAllah rumanap na isap siya sin pangadjian sin kita niyo sarta pagpatuntong katutan niyo tungod pa amin kisah si pamu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi waktu ini kanapan niya na isap katutan niyo ina akong palugay tukbal ko in guru na palasan wairun narway na ikain Syekh Jumar Naik wal yatafaddal fadilatu mashkura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasinapuji ban sanglit Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yari nisab kita mga katutay manghuran hati niya dumihil pengajian murah-murahan insyaallah ta'ala maun makata pengajian insyaallah ta'ala amin ha waktu ini menjadi niya masing-masing naman kita ini hatapi kisah sin Rasul alaihi salatu wassalam. Inagi sin Rasul alaihi salatu wassalam hadis niya ma syahidtu min hilafi Quraisyin illa hilfal mutayyibin o ako nakaatin nakasaksi amin pagtipon-tiponan sin Quraish ba't malingkan amin pagtipon-tiponan nila hilfal mutayyibin. In hilfal mutayyibin ini naawon natipon in mga bangsa Quraish doon habahi Abdullah bin Jad'an. In pagtipunan nila asabab amuin hatiap-tiap hambuk rin kanila jumanji atau akan jimanji bang aun maannya ya hamakka ha sibuk dainnya tu den halasya nila atau akan dugay den halasya nila buat malengkan tawangun nila. Artinya bang aun maannya ya doon hahula nila tawangun nila intaunaannya yaun. Wa kanu ala zalim hatta yaruddu ilaihi mazlamatahu. Iwan hinangon nila ingkatan supaya saja intaw ang winangan niya yaon hikabalik niya in iyan niya niya hatao na anya niya biyado yun na kaya pag-isunan nila sa milinyad to kaya atinan siya sin Rasul alaihi salatu wassalam. Biyado mga kiyaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatay way panahinang in Rasul alaihi salatu wassalam nabi in sila di mabaya haparkala pag-anyaya di mabaya sila maaun in pag-anyaya dun hawla nila wa yaqifuna fi wajhi dhalim sambil madugal mabungsi sila atau akan puun nila in tao makusog manganyaya na very na mahawak tuta ini sabab di maud na in pag-anyaya di mampala in pag-anyaya murah-murahan ini kita ni amin nagugul albar iman di kita ni makalamud hajumlahan sin mga tao amuin makusog mga nyaya. Adapun in pagkasawa sin Rasul alaihi salatu wassalam biara sin kisah sin kita
Atag na kabuhi sin Rasul alayhi salatu wasalam, insiya nakapagipat kambing. Sambil insiya nakapag-business. Harap matupahula Syam. Wa kanat Khadijah bintu Khuwailid, inkiaunan sin Khadijah anak ni Khuwailid, babae ini businesswoman pagtagon niya. Dhata syarafin, sartain siya ini own darajat niya kauman. Ihalgan siya sin kauman. Wa malin, sartain siya own pangarta. Tattajiru rijal, in kakahinangsin mga sila kausugan, iusal nila in arta sin Khadijah radhiyallahu anha, ipag-business nila. Wa tudaribuhum iyahu bishay'in taj'aluhu lahum, sambil bangaw nito ini untong magbahagi sila yan hauntong sa in capital nila, mamus sila kan Khadijah radhiyallahu an. Wa kanat Quraisyun qauman tujaran, ang paingkiaunan sin mga ini bangsa Quraish, mahilig sila, masub sila pag business. Falamma balagaha an Rasulillah ma balagha min sidqi hadithihi, hatatkala si mampay kan Khadijah radhiyallahu anha in Rasul alayhi salatu wasalam, bangsa magbisara bunnal in bisarania, at inya di magpuputingin Rasul alayhi salatu wasalam. Wa idha mi amanatihi, sarta ini simaplag in siya lando kapangandulan. Wa karami akhlakihi, iman lingkat sin pangaddatan sin Rasul alayhi salatu wassalam. Piaraan niya in Rasul alayhi salatu wassalam, ini piangandulan niya, amuin magdasin arta niya hipag business, sarta apabila ini aun mauntong nila na inyat to pagbahagian nila, faqabilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiyay masin Rasul alaihi salatu wasallam in offer sin Khadijah radhiyallahu an, sambil gimuha in Rasul alaihi salatu wasallam binahula Makkah, nag-business siya madto pahula Syam, indiara niya atau kaning kapital niya arta sin Khadijah radhiyallahu an, sambil piarahan siya, piagaran siya ini sin Khadijah, ini ipon niya amuna himaysarah, amuna yadto innara nag-iban sin Rasul alayhi salatu wasalam harap madto pahula Syam. Awakto ini nagbalik naman in Rasul alayhi salatu wasalam dinahula Syam harap madto pahula Makkah, kita sin Khadijah radhiyallahu an biya mga inarta amin piabus niya para Rasul alayhi salatu wasalam, nagbarakat siya. Iban way siya nakakita biya to untong din sin lukay niya. Wa ukhbirat bisyama'ilihi al-karima, iban kabaitaan siya, kaya suysuyan siya sin pangaddatan sin Rasul alayhi salatu wasalam, sambil nakaiyan in Khadijah radhiyallahu anha madto pabagay niya, amuin bang mga kato mag-offer, amuin mabaya siya panahon ni Rasul alayhi salatu wassalam. Sarta amuin di ma nagbisara para Rasul alayhi salatu wassalam bagay sin Khadijah radhiyallahu an, sambil miyaya in Rasul alayhi salatu wassalam, diyan niya nagbisara in mga ini amaun niya, sambil miyadto sila paamaun sin Khadijah radhiyallahu anha, ini nanunang atau akan magpangasawa, sambil dito jimato atau akan najukup in pagtiaon sin Rasul alayhi salatu wasalam iban sin Khadijah radhiyallahu an. In kiaunan sin ummul sin Khadijah radhiyallahu an hawaktu natiaon sila iban Rasul alayhi salatu wasalam in ummul niya kapatan tahun. Adapun in kiaunan isab sin Rasul alayhi salatu wasalam hawaktu sila natiaon kauhan tag 5 tahun inummul niya. Wa kanat yawma idin afdalu nisa'i qaumiha nasaban. Ang paingkiaunan sin Khadijah radhiyallahu anha ini sa lingkat-lingkat atau kan sarayo-rayo na panubo. Damikian bang isa ba mga daya na insiya nagdara da isab sin pagdaya. Damikian bang mahakal hapikilan
na in Khadijah radhiyallahu anha cukup-cukupan ha pamikil hati niya inihambok sa din ha mga babae amuin nagdara pikilan atau akan hambok sa din ha mga ini mufakir sin ini agama Islam ang biyarin sadya sumambo in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya awwalu imra'atin tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siya in managnaan na asawa sin Rasul alaihi salatu wassalam. Iban way nakapangasawa in Rasul alaihi salatu wassalam dugaing lugay buhi in Khadijah radhiyallahu anha hati niya nakaasawa sadya in Rasul alaihi salatu wassalam dugaing babae hawaktu nawapat na in Khadijah radhiyallahu anha. Wa kullu auladin minha wa kullu auladihi minha. Ibaning kataan anak sin Rasul alaihi salatu wasalam ianak atau akan ini ina sin mga anak niya amunin Khadijah radhiyallahu anha amurain bukun amunain Ibrahim anak sin Rasul alaihi salatu wasalam hatiin kamatauran anak sin Rasul alaihi salatu wasalam nakawa niya din kan Khadijah amurain bukun hi Ibrahim. Riyadto in kisah panagnan sambil ini sabutun ta amuin kahalan sin Khadijah radhiyallahu anha kahalan niya sarta amuin mga hadith manunjuki pakalabihan niya inagi sin Rasul alaihi salatu wassalam hasbuka min nisa'il alamin Maryam ibnatu Imran mamarahi na kay mo sumabot ako din ha mga babae pilihan amuin ini nagdara kalabihan marayaw panagnan siabot niya hi Maryam anak ki Imran hati niya ina si Nabiullah Isa alaihi salam wa Khadijah tu bintu Khuwailid iban ini karwa babae marayaw afdal amuna in Khadijah anak ki Khuwailid amain panagnan asawa sin Rasul alaihi salatu wassalam. Wa Fatimah bintu Muhammad ibani Fatimah anak sin Rasul alaihi salatu wassalam. Wa Asia imratu Fir'aun ibani Asia asawa sin Fir'aun. Hadu gaing riwayah khairu nisaiha Maryam ibnatu Imran in salingkat-lingkat babae hawaktu niya amunahi Maryam anak Imran wa khairu nisaiha ibanin sarayaw-rayaw na isang babae hatayim sin Khadijah amunahin Khadijah radhiyallahu anha. Demikian ina Khadijah radhiyallahu anha inagihi Aisyah radhiyallahu anha maghirtu ala nisa'in nabi illa Khadijata way ako nagselos nakalando inselos hakaasawahan sin Rasul alaihi salatu wasalam buat malengkan kan Khadijah artinya in Aisyah radhiyallahu anha nakalando inselos niya kan Khadijah wa inni lam udrikha ibanin ako way kurasya abutan way kami nakapagkita way kami nakapag-abot qalat wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kiaunan sin Rasul alaihi salatu wassalam idha dhabaha syata wang siya magsumbay kambing fayaqulu arsilu biha ila asdiqai Khadijah bang siya magsumbay kambing in Rasul alaihi salatu wassalam pagparahan niya in mga kabagayan sin Khadijah radhiyallahu anha qalat faakdabtuhu yawman sambilin ako magdugal ako kanyaon waktu magdugalin in Aisyah radhiyallahu anha faqultu Khadijata biya kantang lo niya biya Khadijah na jayan faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam inagi kanya sin Rasul inni qad ruziktu hubbaha bunal to din ako na kiarijiki annaku lasa amuin lasa sin Rasul alaihi salatu wasalam kana Khadijah radhiyallahu anha sambil dua yang riwayat Jawai tak sin Aisyah radhiyallahu anha wairu naku nagselos hakasawan sin Rasul alaihi salatu wasalam buat malengkan kan Khadijah sabab likathrati dzikrihi iyaha mataud
atau kandaran pagsabbuton sin Rasul alaihi salatu wassalam Khadijah sambil wa ma ra'aituha qat ampain kiaunan kuway ko siya bakas kita way ko siya kita wa qalat Aisyah radhiyallahu anha lam yatazawwaj an-nabiyyu ala Khadijah hatta matat ibaning kiaunan sin Rasul way siya nag-asawa dukain sehingga nawapatin Khadijah radhiyallahu anha. Lihat tu mga kiaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala paglasa sin Rasul alaihi salatu wassalam kan Khadijah radhiyallahu anha. Adapun isa hadis amuin menunjuki kan Khadijah tungod sin sulga din kan Ibni Abbas qala khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ardi arba'ata khutut naglain limainin Rasul alaihi salatu wassalam halupa upat lain qala tadruna ma hadha inagisin Rasul alaihi salatu wasallam kiingatan nyo ra kabangunin biya mga iniliain ko ini faqalu Allah wa rasuluhu alam in makaingat Allah ta'ala iban Rasul niya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inagisin Rasul alaihi salatu wasallam afdalu nisa'i ahlil jannah in salingkat-lingkat sarayo-rayo na amuin kababaihan halom sin sulga amuna in Khadijah anaki Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammad ibani Fatimah anaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Asiyatu bintu Muzahim ibani Asiyah anaki Muzahim imra'atu Fir'aun asawasin Fir'aun wa Maryamu ibnatu Imran ibani hi Maryam anaki Imran inaksin Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Adapun Isa bin Jibril alaihi salatu wassalam kaya riwayat hi Abi Hurairah radhiyallahu an ata Jibrilun nabiyya nakaratungin Jibril para Rasul alaihi salatu wassalam inagin niya ya Rasulullah hadhi Khadijah ya Rasulullah inyari Khadijah qad atat ma'aha inaun fihi idam nagdara dumatungkay mo nagdara siya luluunan o undun biya kantang ini ingkebanan in idam binigar ingkebanan biya kantang sauce au ta'amun au syarabun atau akan long niya kakaon atau akan iinuman faidha hiya atatska apabila siya dumatung kay mo faqra alaihi salam na ini salam doa kaniya min rabbiha din ha Tuhan niya wa minni iban din kaku wabashirha bibaitin fil jannah iban bulan sangi siya suy-suy siya pakuka siya sin biangunan na siya hinangan na siya ini bay halawum sin sulga biatun Khadijah radhiyallahu anha minsanin siya buhi-buhian jian-jian na siya sin Allah ta'ala in siya makasud surga insyaallah ta'ala murah-murahanin kita makasud sa surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ini mga kalabihan sin Khadijah radhiyallahu an siya na inbawai hawaktu piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in wahyi para Rasul alaihi salatu wassalam amin dito hagaru Hira sambil miuga in Rasul alaihi salatu wassalam sambil biulan sangan siya sin Khadijah radhiyallahu an kalla abshir inyaun bukun mga hikakangi kaymo buat melainkan pagkukuyag kau fa wallahi la yukhzika Allahu abadan sapahan ku pa Tuhan pa Allah ta'ala di kau hinaun sin Allah subhanahu wa ta'ala selama-lama di kau pasaran sin Allah ta'ala selama-lama di kau siksaun sin Allah ta'ala selama-lama fa wallahi innaka la tasilur rahim sapahan ku pa Allah ta'ala ini kau ini manunugpati sin parsugpatan sin paglasya Pus watasdukul hadith iban ini kau bangkau mamisara kakarunin bisaramu ibanin bisaramu kataan bisaramu bundal watahmilul kulla iban ini kau bang aun biya mga problema sinambuok mahinang murisab problema hun murisab wataksibul ma'dum ibanin kiaunan mo bangkau ini amuin mangusaha inusaha mo yaun ini halal siya hatinya bukun haliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa tukri ad-daifa iban bangaun bisita hulmatun min bisita mo wa tu'inu ala nawaibil haq
iwan inikaw bangin parkala yaun batkas abunnalan inikaw ini tiyatawang mo siya atau kan miyamagad ko kasamunnalan adapun isa bang hakabaktalan inikaw malayo di kau mawayasin kakahinang baktal biatuin Rasul alaihi salatu wassalam wahiyallati amanat bihi wasaddaqathu iban siya na inpanagnan bawai nag-iman kaniya namarat sa Rasul alaihi salatu wassalam iban siya na inbawai panagnaan nagkahagad kaniya wa waqafat ma'ahu nawasiyahu binafsiha wa bimaliha amuin siya na intima bang Rasul alaihi salatu wassalam sibu da in pagtabang niya yaun ini miyamagad lugto sin ginhawabaran niya iban sin pangarta niya biatuin pagtabang niya Rasul alaihi salatu wassalam amma bana'ul Ka'bah wa qadiyatut tahkim fakanat qabla bi'thatin nabi bi 5 sanawat adapun isab apagbangon sin Ka'bah iban haparkala ini pia hukum kani abang haun nubutangon in Hajarul Aswad ini aun jimatu siya 5 tahun way pa nahinang 5 tahun before siya nahinang Nabi in Rasul alaihi salatu wassalam inagisin Allah subhanahu wa ta'ala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin bunal-bunal tu din panagnaan bay sin Allah ta'ala amin biutang biangon para mga manusia lilladhi bi Bakkah haula Makkah mubarakan inyaun nagdara barakat on barakat doon wahudan lil alamin iban inyaun ini sahaya panghindo ha katalingkal alam fihi ayatun bayyinat iban aun doon katanda-tandaan halom niya ini matampal makamu Ibrahim iban yan doon day sabin ini pagyanong makam Ibrahim bang kita maghaji atau akan magumrah kita antara rito waman dakhalahu kana aminan isusin makakadto insya salamat walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila iban ini in mga manusia wajib kanila in madto pa baitillahil haram maghaji hisusin makagaus madto makagaus sa pangarta ataw akan hagin hawabaran waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin iwan hisisin nagkufur na bunal-bunal to din Allah taala ini dayahan insya ini wairun na dumaya kaniya atau akan way na limyuin kadaya niya kadaya din ha Allah subhanahu wa taala biatuin pagdaya niya sabab minsan pa inhambok dunya ini di magibadat pa Allah subhanahu wa taala inya tudi hikakulang hapagdaya niya minsan pa isab nagibadat inhambok dunya ini inya tudi hikarugang sin pagdaya sin Allah subhanahu wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala hauno-uno na jumatu haparkala dunya atau akan ha-akhira in siya masih dayahan di magkahilangin pagkadaya niya inagi Abu Dharrin radhiyallahu anhu saltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya subuku in Rasul alaihi salatu wassalam amuin panagnan masjid biangun hagin lupaan in agi sin Rasul alaihi salatu wassalam al Masjidul Haram in panagnan masjid na bangun amuna in Masjidul Haram qultu thumma ayyu pagubus in Masjidul Haram unuin ini simuno kanya biangun inagisin Rasul alaihi salatu wassalam al Masjidul Aqsa ini amuna in Masjidul Aqsa amun yandun ha Filistin amun piagkaluhan sin Israel iwan sin Filistin serta amun biya mga piyamarintahan na sin Yahudi inan sipak niya murah-murahan insyaallah taala inyaul makabalik ha pamarinta sin ini Islam insyaallah subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas walamma kana baina Ibrahim wa baina ahli makan ingkiaunan sin Ibrahim alaihi salatu wasalam hawaktu nakaig sila din haula Filistin dia niya ina sin Ismail iwan sin anak niya Ismail mattu pahula Makkah sambil وهي ترضعه حتى ودعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد hawaktu itu bininsin Nabi Allah Ibrahim in asawannya iman sin anaknya Ismail para hal inkiaunan sin hula hataim yaitu wairun tau sarta wairun day sabi mga ini tubig dito wairun uno rito walaysa biha maun wairun isab tubig dito
fawada'aha hunalik, ampa niya bininin asawa ni iban anak niya dito, fawada'a indahuma jiraban fi tamar, bininan niya sadya yung mga hangka putus ini tamar, iban wasiqaan fihi ma, iban bininan niya sa ini bang mga katuhang ka galon-galon bihan tubig. Thumma kaffa Ibrahim muntalikan, ampa timay ko dim Ibrahim alaihi salatu wassalam, usyurul siya sin asawa niya. Faqalat siya Ibrahim, ayna tadhab? Ya Ibrahim, pakain na kawiyan. Wa tatrukuna fil wadi alladhi laysa fi insun wala shay, binon mo kami di amin wayrun minsan tao, iban wayrun uno-uno di. Faqalat lahu miraran, balik-balikan ito sin asawa niya, sambil in Ibrahim alaihi salatu wasalam di maglingi kaniya. Faqalat lahu Allahu amaraka bihadha, inagi sin asawa niya kaniya, uno inyan dia akan kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala, amura inagi sin Ibrahim alaihi salatu wasalam, naam, hoon, inagi sin asawa niya, idhan, nawang biyadto, di kami binun, di kami pasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil nagbalik in asawa niya matukan Ismail, ampa minig in Ibrahim alaihi salatu wasalam, sambil nakalayo-layo na siya, amoy wayrun na makakita kanya, imalup siya pa Ka'ba, imalup siya pa bait, at thumma da'a biha ulail kalimat, ampa siya nangin doa, inagi sin Ibrahim alaihi salatu wasalam, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan namo, munalto din ako, ini biyutang ko, ini anakku, anak asawaku, doon ahula amoy wayrun minsan pananum niya, inda baitikal muharram, doon ahula amuin muharram. Rabbana liyuqimus salata, ya Tuhan namo, ini murah-murahin sila yun din ha mga panubo amuin mag-iibadat, magsasambahayang. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim, iban hinanga in pangatayan sin mga manusya, amuin masub sila magkaun. Warzuqhum minat tamarati la'allahum yashkurun, iban riziki sila din ang mga bungang kahoy, hasupaya in sila magsyukur sila kay mo. Biyatuin doa sin ini Ibrahim alayhi salatu wasalam, awaktu manito naubos na ini in tubig atau kan in binin sin Nabi Allah Ibrahim kanila, pagpaduro kan Ismail alayhi salatu wasalam, iban inom nila sambil wayrun na nakapindin ha mga amo in binin sin Ibrahim alayhi salatu wasalam tubig, sambil iuhaw na ina sin Ismail, iban iuhaw din sa anak niya. Wa ja'alat tanzur ilayhi yatalawwa, ampain kiaunan sin asawa sin Ibrahim alayhi salatu wasalam, kita niya ni anak niya nagtatangis na, ang kato imasang na. Fantalakat karahiyatan an tanzura ilayhi, ampa minig ina sin Ismail, sabab maliso na siya kumita biyadto kahalan sin anak niya. Fawajadatis safa, kita ni inbud safa, ampa siya simakat madto kumita bangaon tao, atau akan bangaon kakitaan niya tubig, amuin makakawaan niya tubig. Sambil inhinang sinina sin Ismail, wa akhadat ummu Ismail, ang paininang niya miyadto ni siya pansipakbud amunin marwa. Fafa'alat dhalika sab'a marrat, in kakay ng biyadto nagkadto mari siya, makapito siya. Amo na inahinang kakahinang sin mga kita wihaon apabila kita magumra iwan maghaji, ini hambuk din ang mga subay hinangon, amo na in as-sa'yu bayna safa wal marwa, amo na in pagpanaw antara sin safa iban sin marwa. Hinang ito sin ina sin Ismail ini alayhi salam, ila andhar al-ma, sambil gimwa na intubig labay dahay din haidin sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allah ta'ala apabila siya umiyan hauno na parkala kun fayakun, na maaun na sadya siya, sambil nakainom inina sin Ismail, iban piainom niya na in anak niya, amo na hi Ismail, inagi kanya sin Jibril alayhi salam, la takhaful day'a fa innaha ha huna baitullahi yabnihi hadal gulam wa abuhu wa inna Allah la yudayu ahlahu, na ayaw ko masusa, ayaw na kau mahanggaw, ayaw na kau muga
sabab ini di kau ini binun atau akan di kau pasaran sin Allah Ta'ala bunal-bunal tu in tempat ini diibangunun in bay sin Allah Ta'ala in magpatindog kanya amuna in bata-bata yaw ni Ismail iban sin ama niya na bunal-bunal tu din Allah Ta'ala di niya pasaran ahlahu amu in mga masuok kaniya biyatu in Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil ini naglaway na mga pila adlaw limaggo in Ismail alayhi salam sarta nakapag-asawa wa kana Ibrahim alayhi salam inkiaunan sin Ibrahim alayhi salam magkadto siya magbisita kanila sambil ini pila-pila adlaw mig ni sabsiya us magbalik ni sabiat tuwing kiaunan sin Ibrahim alayhi salatu wasalam falamma ra'ahu qama ilayhi fasana'a kama yasna al-walid sambil on ini in nahinang sin Ibrahim alayhi salatu wasalam amin sungnya na bangunun ini Baitullahi at in Kaabah kita siya sin anak niya amin sung na siya maghinang sambil tiabangan siya sin anak niya thumma qala ya Ismail ya kaulonya Ismail inna Allah amarani bi amrin benar-benar tu Allah Ta'ala diak niya ako ini on hinangun atau akan huminang qala fasna ma amaraka rabbuk nalong niya hinang na uno yung diak kay musin Tuhanmu qala tu'inuni uno tabangan mo ako qala wa u'inuk inagin niya ho tabangan takaw qala fa inna Allah amarani an abniya hahuna baitan nabunal to nan Allah Ta'ala diak niya kawin magbangon maghinang bay di hati naman ang Kaaba wa asyara ila qimmatin murtafiatin ala ma hawlaha iban namun ito tiyudlo niya amin biya tampat amun in tampat sin Kaaba bihawon at inya dito nagtagna in pagbangon sin Kaaba in panagnaan ini naghinang kaniya amun na in Ibrahim alayhis salam iban anak niya Ismail sambil amun na ito hinang nila na in hinang sin Ismail alayhis salam siya in magdara batu hasupaya tumindog in Kaaba us ama niya sabihin biya mga amuin nagka-carpenter kanya atau kan naghinang kanya biya tuing kakainan nila dua sambil na aun ini Kaaba sarta duaan nila karwa Rabbana taqabbal minna ya Tuhan namo tayo maading kamu innaka antas samiul alim bunal-bunal to din ikaw sangat ini makarungog iwan sangat in panghati mo biya tuin dua magtali anak sambil limaway naman pila ini tahun magtahun nalarak in Kaaba inagi atau akan law niya biharikin asabahu atau akan law niya nasunog sambil fabanathu Quraisyun wa syarakan nabiyyu fi bana'il Kaaba inagbangon kanya ni sa nagbalik amin nag-repair kaniya amuna in bangsa Quraish sambil nakatabang pa in Rasul alayhi salatu wassalam kaya suisuyan kita hi Jabir bin Abdullah inagi niya lamma bunyatil Ka'batu dhahaban nabiyyu wa Abbas yang kulanil hijara hawaktu hinang balik biangun balikin Ka'bah miyadtu in Rasul alayhi salatu wassalam iban hi Abbas timabang sila nagdabatu waqala Abbas lin Nabi inagi hi Abbas radhiyallahu anhu ini para Rasul alayhi salatu wassalam ij'al izaraka ala raqabatik hi butang alawnya in biya mga ini pantalon mo atau akan sawal mo doon lang niya liog mo yaki ka minal hijara hati na ipagtampan supaya di kau kasakitan bangko magbuhat bato fakarra ilal ard ampain siya naligad ini halupa wa tamat aynahu ila sama ampa siya nakatod harap mato pa langit thumma afaqa pagbangon niya in agi niya izari in sawal ko in sawal ko fasyadda alayhi izarahu ampa niya yahugot in sawal niya amo yato din ha mga tanda in Rasul alayhi salatu wasalam pagparehala kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak tumabaya na siya mo in igon in sawal niya butang niya haliog niya unin maksuda supaya inibang siya magdabato di siya kasakitan tud sa inyat tuliang siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sa bang niya igon in sawal niya na kakitaan biya mga ini aurat niya biya turay sa haratin niya liang siya sin Allah subhanahu wa ta'ala para lin siya hawak tu ini bukun pa siya nabi hangkan na pagparehala sin Allah subhanahu wa ta'ala para Rasul alayhi salatu wasalam hambuk ni na pagparehala kanya way siya bakas way kita bakas amuin ini paan niya harap matu pababa sabab ito yari hala siya sin Allah subhanahu wa ta'ala wa Quraish tabni fil bait
walamma wasalu ila al-makan alladhi yuda'u fihi al-hajar, waktu ini sung naman maubos, nakakadto na sila, bangbiya rin yung pagbutang sin Hajarul Aswad. Sambil nagdiskas sila bang isin magbutang. Fattafaku an yahkuma bainahum awwalu man yadkhul min hadzal bab. Sambil lang nila hisiyo-siyo niya ini muna makasud halawang yaon sin magbutang sin Hajarul Aswad. Sambil nagitipak sila na inpanagnaan nakasud madto amuin palawang yato amo na in Rasul alayhi salatu wassalam, sambil siya himukum banghaw no butangon in Hajarul Aswad, sarta siya ray sabin nagbutang sin Hajarul Aswad amo na biya habubutangan niya bihaon yaon angkan na mga kiridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya tuing kiyaon na amuin jimatu para Rasul alayhi salatu wassalam. Hadiyat to inagi sin Rasul alayhi salatu wassalam kariwayat kana Aisyah wasalat Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hajar. Awaktu nangasubuin Aisyah aparkala amin Hajarul Aswad yaun. Amin al-baiti wa unin siyon lamud seri na mga Ka'bah inagi sin Rasul alaihi salatu wasalam ini na'am huun. Famalahum lam yadkhuluhu fil bait. Namita nila long niya wayrun biutangin Hajarul Aswad yan palawum ini palawum sin Ka'bah. Inna qaumaka kassarat bihim an-nafaqah. Saulaw niya in bunna to din kaumanmu in sila biya mga ini malam mahapag napaka. Qalat wa ma sya'nu babihi murtafi'an. May talong niya ini inlawang niya mataas. In agi sin Rasul alayhi salatu wassalam fa'ala dhalika qaumuk liyadkhulu man sya'u wa yamna'u man sya'u. Ang kanayon piataas hinang yan sin kauman mo supaya mapasud nila isisin kawayaan nila mapasud malang nila isisin kawayaan nila ngun amo hindi pasurun. Walaula anna qaumaka hadithun ahduhum bil jahiliyah, bang bukon sa diyan kiyaw sin kauman mo amin bago pa ini nakatay masin agama ibanin sila yaun masuk pa kajahilan. Faakhafu an tungkira qulubuhum, di ako mabaya amuin sulangon ko in pangatayan nila sawin sila bago dah atin niya di tuway sila bigla sin Rasul alayhi salatu wassalam an adkhilal jadar law niya pasurun kulong niya in batu atin niya Hajarul Aswad yun palom sin ini Ka'bah wa an ulsika babahu bil ard iban paonon kuin lawang niya yaon amin pababaon kuin lawang niya amo yatin agi sin Rasul alayhi salatu wassalam sambil pabehaon way na yato napinda amo nang kiabutangan sin Hajarul Aswad bihaon sambil in lawang niya way na yato napinda mura-mura insyaallah taala ini makakawa kita pengajian waktu ta ini bihaon ini belated Eid Mubarak pakatan amo inanaingugi atau akan kimi kita mabaya kumawasin pengajian ini serta murah-murahan in guru nato ini amin haray ko ini dihilan pas Allah taala pangumulan amin mausal niya hapag agama hapag taatan pa Allah subhanahu wa taala yan murah-murahan papag barakatong kanya sin Allah taala in kabuhi niya dunya dagpak adlaw mahuli khataman ko hakalima. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah in pengajian na to ay doon tiyakan ang parnaysap insyaallah diyan na sinabi susungon waktu tiap-tiap mautin na jaman ini karena parnaysap sinsya ibya mga pengajian sin kita niyo sambil matanggus in kitab od pamin kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam kahoy niya sampai amoy in langta niyugto in manakot niya rin di hubong ini na murah-murahan nakakawa kita niyo pengajian serta patungtung kato taniyo di ingkatan nakahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan amuanin pagyanon pag-agama sabab siya nagpatarrak sa sin kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mapatut na to singuran hakatan amun piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ipon niya na murah-murahan yung mga yagto diyan na sinabi
pagsusupor na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in karihilan kita niyo sin Allah ta'ala tawfiq, mapaaw ning pagkala na to ini insyaAllah. Amoy niyan na sumud pakabaybayan sin kamukatantan, bukod sa jari halaw man sinula na to, sampay pakatilin kal sin bumi, amin abutan aon doon haon long ta, ini makasupat sila ha internet, pinyan katan kakitaan, may na sinakikabalikan na mo, habiyayaon, bukod na sadya, dahil di haamoy ini pagsabuton ng kamumuhan na habihayaon nakalamod na ini ni Daul Islam ini at niya lamod na siya hatumpukan sin Islam channel ha laom sin dunya sawab na nakaregister na ingan niya yadto ha ini pomni.com long ta bagura alhamdulillah Kapila pa. mga pila to mga yung pa 1 month. Yung pa 2 weeks sa tiko. Yung pa 2 weeks. At unin dia mga Na bango kamon hapon ni .com, ito na nag-away na iban si mga Huda, iban si mga Al Jazeera. Katanta, ito na, dito na kita. sa in kuan ini amon ni title din ni Daul Islam da. Oh, dia in kagitaan mo rito may logo yun, logo. Logo yun. Kung kakita mo yung logo yun, ang kabon mo nandiyan. Pag-click mo yun, gumawa ng mag-team program na rin. Nasa Masawa, hindi ito. Sawan dito. Oo, Masawa. At yung malingkad sa din na stream Dahil ito. nga Ustream mo. Ustream na ito. Malano siya. Alhamdulillah. Iba na bang mapusog din internet, akad di magtugtog. Marayaw. Dapat. Alhamdulillah niyo. Murang-murahan ni mga yadto, longta, pagsusupor na ito pa Allah subhanahu wa ta'ala, na tawfiq sintuhan na ito Rabbul Alamin, hatungod sa parkala ini, murang-mura, may na sinagi na amoy sampay magkamaluayan inamoy parkala na ito ini, amin makuyag kami, amin nakatag na sin parkala ini, amin awon urulon sin ini uling bata, longta, amin sampay pa kung waktu lang ta namin parkala na ito insyaAllah pagsusupor na ito pa Tuhan Rabbul Alamin salam doa pakataan kaya na sinari niya doon na pasampay na mo kasila sa pagkatantan minsan biya mga limaway na in aid at niya na in aid hajj biya na tuadlaw insyaAllah na in kami minsan biya mga longta matawag late na masih kami amoy yari kato kaya naman na to hindi ang mga kukuyan sa pangatayan na to sin amin haylaya hajj yaon insyaAllah subhanahu wa ta'ala na Parayan nyo manika tuan. Amin yung nagaji yun. Parayan nyo manika tuan pasalubong doon. Allahu Akbar. Kami nagsisayaw. Na insyaAllah ini salam doa pagkatantan yung mga yan magkikita sa ato sila Oo. biyaon sa Pagkalan di ubila. Ha? Parayan ito pasalubong. biyaon nagkukuhan na yan sila naghihinahinan na sila mo Pamasok na. 22 na. Kaya ba? sila mo biyaon insyaAllah subhanahu wa ta'ala murah-murahan salam doa kanyang katan mga katawtay manguran mga kamunati kita doon na yan man pia lanyot sin Allah subhanahu wa ta'ala in parkala na to ini sarta dan sinagising guru na to ito amin kita niyong katan diilan pa sin Allah ta'ala pangumulan mawa supaya makataod-taod pa in puunan sin kita niyo dahil nga amal ibadat insyaAllah subhanahu wa ta'ala ibalik ko pa guru na to amin mga Hindu akato tanin Di pa kayo mangindo na murah-murah insyaAllah ta'ala. Hindi sa kamurun yan, di murong ugyaon. Ini pakarajaan ini siya sumambo atau di maon na bang mayroon biya mga ini ikasupport. At inya hauno parkala na subay nyo to biya mga takuran. Nabilo ba biya ini na ikagaan ini. Pasali sa biutang daron biya mga uning kalagyan yan sa mga screen, mga account number iwan sin mga cellphone number. Hindi mga director kan katuan to kan ang biya pangandulan niya sino biya mga nakapangandulan da katuan mura kan may matampal yaw insyaAllah na kamura ko yung bahala asali sa pang kamuti babang ninyo masil niya lohat manguli bukunda kayo makakawa baran nila rin kaya magbalik din kanyo na iban magbalik sarta mga anak pa ito isisin na karungog isisin na kakawa mong pati ito na magbalik na kanya ito namba manambain karayawan insyaAllah ta'ala ang muling kakausan namin yung magdawa
Kami pagdakwah kan yung sabihin di mana kami bisa mag-sponsor. Gimana sila ansar, ansar. Kami ansar, kami mga muhajirin biar insyaallah taala. Ini tuh ini murah-murahan hidayah dari Allah taala serta patap-tapon kita peribadatan kan ya. Doahan ta subhanakallah hamdik nasyhadu la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.